iyang lola, marites sa kanto ang iyang mama, sigilang pagwapa, sugarol pud ang iyang papa. Kung mga una iya lagukad ug pagkahuman magiyahay ragugas, latukod saran na ay mga pangalan, iyahay lang dumdum sa tanganan. Sa iyang pag-uwi gikan sa trabahoan, siya pa'y mangluto manglimpyos to karan iyang lulog lola ug iyang mamagpapa, uli ra taon kung tingkauna. Di pud maglalis ug bilisag mag-away, kung unsay bisyo walay ilabtanay, walay tingganay ug wala pud tagdanay, apan magdungan ug pangaon kanunay. Sa iyang pag-uli ikan sa trabahoan, siya pa'y magluto manglimpyos to karan iyang lulog lola ug iyang mamagpapa, uli ra taon kung tingkaon na. Di pud maglalis ug bilisag mag-away, kung unsay bisyo walay ilabtanay, walay tingganay ug wala pud tagdanay, apan magdungan ug pangaon kanunay. Kay usaram